cyongereza kugira ngo twazanye bagenzi bacu bo bagire icyo bumva. First of all, I'd like to thank the administration of this school for giving us this chance to spread the gospel to you, to all of you. And like I said, my name is Ineza Ariela. Yitwa Ineza Ariela, arashaka gutangira ashimira ubuyobozi bw'iki kigo bwatwemereye kuza gusa kubasangiza ijambo ry'Imana. And I'm 16 years old. Afite imyaka 16. Mureke twumve. None se ni habaye imyaka niyo mutumvise cyangwa ni mike ni nyinshi? Ariko reka twumve icyo tubwira twebwe. I'm from CLA Kigali. Aturutse CLA Kigali. Usengera kwitwa CLA. I've been sick for 2 years and 11 months. Amaze imyaka 2 n'amezi 1 yarakiriye Kristo Yesu umwami n'umukiza. Today's topic is Thanksgiving. Uyu munsi turasangira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo amashimwe. And as I followed up on what was going on, I heard about many of you guys are going to be leaving this school. Mu gihe arimo n'umwumva birimo biravugwa yumvaga ko abenshi bagiye kuva kuri iki kigo barangiza cyangwa bajya ahandi. And I'm pretty sure all of you here have like something you thank God for being in this place, like something you've learned and all that. I'm pretty sure all of you here have something to thank God for, like what you've learned from this school, your experience and everything. I'm going to use the help of a scripture in Psalms 107, verse 1. I hope all of you are there. The scripture says, "Oh, give thanks to the Lord for His love endures forever." What this scripture means to me, like how it stands out to me, is that God's love is the reason why we should be thankful. Icyo cyanditswe kimwigisha nuko urukundo rw'Imana ari rwo rutuma tugombye guhora dushima cyangwa turi mu mashini. And we should be grateful for that, because if it wasn't for God's love, we all wouldn't be here. Kandi igituma tugombye kuba tubishimira cyangwa se turi mu mashimwe yabyo nuko iyo ataba urukundo rw'Imana twese ntituba turi aho. And I'm pretty sure most of you here can testify to that. Kandi ndizera nashidikanya ko buri umwe wese hano yabihamiriza. Which brings up the question, why should we be grateful? Niyo mpamvu haza ikibazo ngo ese kuki tugombye gushima cyangwa kuki tugombye kugira amashimwe. The reasons why we should be grateful are that God's love is unending, that He sent His only Son to die for all our sins. Impamvu tugombye guhora dushima cyangwa turi mu mashimwe nuko urukundo rw'Imana rutagira iherezo, kandi ku bw'urwo rukundo yohereje umwana we Kristo Yesu to die for our sins and make us holy, and that's why we should be grateful, and be grateful because Jesus loves us and God loves us. Impamvu yamwohereje kugira ngo apfire ibicumuro byacu kandi atweze
rero tugombye guhora dushima kuko Imana dukunda kandi na Kristo adukunda. Yeah, I can share a bit of a testimony about Jesus' love. Yabaha ubuhamya bwe gato bw'urukundo rw'Imana. I was once like in a local school and like school like you guys, and I prayed that I can get a better school in Kigali, and now I study in an international school. Yigaga ahantu mu ntara ku kigo atishimiye, ariko arasenga Imana ngo imuhe ishuri i Kigali mwegereze umuryango we. Imana irabimuha kandi kubw'ibyo rero arabishima. So I'm pretty sure many of you guys here like have received a bit of, okay, not a bit, like I'm pretty sure most of you guys here have received that love. Like honestly, as I've been here, I've been seeing like, worship and all that, and it was really nice. Ngarizera ko namwe mwese hano hari urukundo rw'Imana yaberetse ko byamugaragaye n'igihe mwari muri aha mubyina muzihimbaza musima izina ry'Imana. That shows Christ's love and how he works in his people, to like spread and show his love, kindness, and care. Ibi byerekana urukundo rwa Kristo uburyo rusakara mu bantu, bikerekana n'ubuneza n'ibyiza tugira. So that was what I have for you today, and I hope that you can reflect on this and see how God's love and care will benefit each and every one of us, and how it has worked in our time of being. Nibyo yarabafitiye, ariko aragira ngo mwese mugende aho mujya hose umwanya mubonye mu bitekerezo mbere uburyo urukundo rw'Imana rusakara ahantu hose kandi urugero bajya muri mwe nawe. And I would like to pray for my fellow here to share more about this. So let's have our sense of prayer. Agiye gusenga ntabwo mbere yuko atanga. Heavenly Father, we thank you for this moment. We thank you that you've been here, and we thank you that you've guided us to deliver a message safe and sound. And we thank you that you have shown everyone here your love and reflected yourself on each and everyone here. And Lord Jesus Christ, as this evangelism is about to continue, we ask you to please be with us and let the children here receive your message and your love. Let them be able to have a relationship with you and a steady one. And may you work in their lives and be a father and be a friend in their circumstances. We thank you, Father God, in the name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's put our hands together for Jesus. Come on, put our hands together for Jesus. Let us, I want to thank Ariella. That was very beautiful. Thank you so much. What interesting about this is Ariella prepared her message. I didn't know about it, but for some reason I have the same verse. ntabwo bigeze babivugana ariko kubyo ubuntu bw'Imana bafite ibintu bimwe byo kwigisha. And it is my hope that at the end of this, we will not just be thankful to God, but we will know who this God is and accept Him in our heart. Kandi arizera ko nyuma y'ibi ntabwo ashaka ko dushima Imana gusa, ahubwo ashaka ko tumenya n'Imana kandi tukamenya n'iyo mu mutima wacu. I won't be long because I want us to pray. Ntabwo ari butware igihe kinini kuko ashaka ko dusenga. But before we pray, I just want us to read a short verse. Ariko mbere yuko dusenga aragira ngo dusome umurongo muto. So if you have your Bible, can you turn with me to John chapter 3 verse 14?
niba mufite bibiliya zanyu mwajya muri Yohana 3:14 to 17. 14 umurongo 13, Yohana 3 umurongo 14 kugera ku 17. And it reads, and Moses lift up as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. For God so loved the world, and this is my favorite Bible verse, by the way. For God so loved the world that he gave only begotten, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. The last verse is, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Yohana umurongo 14 uravuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiriye kuba, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nabo. Amen. Hallelujah. Amen. So this was Jesus talking to a man called Nicodemus. Yesu yari arimo aravugisha umugabo bita Nikodemo. Do you all know Nicodemus? Twese tuziho Nicodemus. Do you all know Nicodemus? Nicodemus. So, okay, that's good. So this guy, he was a big man in the days of old. He was very he's somebody that used the law, and he was considered holy at the time. In our days, we will say he was maybe the best Christians, maybe. But this man felt like there was something that was missing and he needs to know more about. So because of that, he went to Jesus. But because he was considered to be somebody that really understands God and somebody that really know God, so he went in the night. And maybe that's some of us. We feel like because people see us up here, so we are afraid to publicly say that I want to know more Jesus. But anyways, he went to Jesus and he asked Jesus, how can I enter the kingdom of God? In other words, he was saying, Jesus, how can I be saved? Maybe this man is like few of us today. We have heard about heaven, we have heard about Jesus, but he feels like there's a part I was missing and he needed to know. So he's like, of all of the things that I know, Jesus, how can I enter the kingdom of God? How can I go to heaven? How can I be saved? Ameze nka bamwe muri twe bamwe twumvise Kristo hari ibyo tumuzi abandi twakoreye mu nsengero ariko ukavuga ngo inyuma y'ibyo byose ni gute nakizwa cyangwa ni gute namenya Imana. And the interesting part about it is that Jesus did not tell him that go and know the scripture from the first book to the last book. Igisekeje nuko Yesu atambwiye ati genda wige Bibiliya kuva mu gitabo cya mbere kugera ku cya nyuma. Not that Jesus tell him to fast for 40 days and 40 nights. Jesus, in other words, Jesus did not put religion in front, but he put relationship. And the answer of Jesus is the foundation of the entire Christianity. Igisubizo cya Kristo nicyo musingi wa Christianity ihagaze.
Jesus' answer is in verse 16, where he says, "For God so loved them, that he gave his only begotten Son." So in other words, Jesus is telling him that what you should do is to believe in me as the Son of God. rero Kristo yarambwiye ati kubw'Imana yakunze abantu isi cyane ni nko kumubwira ngo icyo wakwiye gukora ni ukunyizera mbere y'ibintu byose. And I know it might sound simple, but that is what the Bible says. bishobora gusanga ibyoroshye ariko ni ko ijambo ry'Uwiteka. All of the religions and whatsoever we practice may be good morally, but what can keep us to heaven or what can give us that relationship with Jesus is to believe. Ibyo dukora byose cyangwa se n'izindi dini zose bishobora kuba ari byiza mu mico, bishobora kuba ari imico myiza, ariko ikizatugeza mu ijuru ni ibyo twizera na Kristo.